Go hello. Habu yufata ukikubita nungaha. Ibikobwa ndabira kobwa bizima tanisi kuri musa amba jena turasa rero ndaba na make up wanje sinzi ko weyo shansi makaki bigugu ibijuju dai amusha gogo ngasinzi mutangaika mwepeke kwangu abgoma urazi yuko mani ukemurya mamani yanje kuninda ngabo noti mani yarabunyimye ndase ni kwameza ujaje namuguranya amafaranga amazi bazi ibintu byambaye no bareke rabi message nyandikiye ni murabe ndake ajya waramo we nandi shaka uhebe hajya warahevye kwere biragoye gusamana je mfize igitekerezo kwere nje komani mukarigana manze nibwo abase muri ville je kwiga muri ville cyangwa niyo gukora uko muri ville hajya wigiye kwicara hajya kuri bata ujye usanga ari ubudiri usanga buba baje ku telefone erega we imana cembere ndiko ndabumva mbere ahubwo rero wewe afisa amahera je nambona bose abantu birirwayo manje nibisuma haja na mbogeye kwiba ke uje singiye kwiba mani ninga kwirigara tuko turakora iki ngaho yose mbona bipawesije bicaye manje je nambona bicaye mu kwacu mani ratandukanye mani ratandukanye reka sa waramagaye genda nda wabuhamagaye madamo yisa niba mva munga ndababarira marigara yacu sawa bifuze antanano Wini ndakubajije izina kwanza. Twenge hari umuntu we twakubajije izina. Vuga pore pore n'umuntu aramubwije abakozi cyane. Ndababari. Ujya shaka kuvugana. Bari shaka tuvugana. N'umusatsi uranze. Ne ahubwo nashise. Ahubwo uvuze ngo uranze bashaka tumenyane just gute ni byambere ndakubonye naje byambere mbonye aho sanzwe kibazo kwendera tuvugane basi nyari cyo murazina Kristo murazina no mu ndamubonye manje byatanguye jya haga makoko aranagwira usigaye ugenda n'amapede mani watubwira ndani indari pede no ubona uri iki wewe indari pede wowe n'umuhungu uri kimurirana ahubwo none pede reka ni n'umuhungu nakubwire man okay numworeko man umbiza kwanza numworeko banyita nono mvira kubwire man kandi ntukangwe ngo nungo yego ntusakumura ndakubwira manze wicare reka tumwumviriza hasi byashaka kuvuga he wifuza sasa sawa ndawukebeye umwe neye yego dukore tuyage tunyene mbomenga umeze fresh reka nyamba mozi nagenda mapfukana manje ntago shaka guheza umwanya iberi kutunga umwanya ahubwo byandivye muri vile ko ravuga ni ibinyene tugirwamo garuka none gusa nanagushimye bashimye gute ko uteneza sebukiya bien fresh ego niwe ko mbaramenga umuhungu bashimye aje sindi umuhungu kaje nitwa none ndabaneze abandi barabavuga kabo ndabahaye we ni muvugane mani twebwe ivyo twe ntibituraba twebwe turumva biyo kwana nabonye murazinanye nene no kwanza je wari usanzwe jewe nagushimye ushima gute kandi mbona nawe umuhungu urumenga uteneza uri boga mani urakomeye neza mu mutwe kwera kubera urashobora gukunda umuhungu mugenza hago mbewe kwanza nindi ari umukobwa urabona afite ubwanwa n'ubwoko yo muhira abo tuvugana bose umva wavuze witwa gute wewe nono mva nkubwire mani wicamira mwe ntamuntu aguhamagaye ke nta muntu n'umuzi ngaha ahubwo twone wacumuza ariko ndashaka kuvuga hano uyu nono uyu mushaka wewe murazinanye wewe wavuze twa nono nono oya reka nusi no kunkora kununyana
reka ntumere ko aga man wana nk'ukuntu uriko watwicira umunsi wa mushenzi ya mushenzi ni nka wewe kugira mbeho ko muri iyi kanzu kagoma kahe buboko umenga bara gacha gitema n'ubunyore cyarasaze amacu bibe hako ntihagire n'umuntu acona turi kumwe nawe wa mushenzi igire tugende he mani tumve mbere mani ndamukubita jeyo oya nkona cyo cyagwa abwo reka ntihari kira kigenda umiriza genda mwihoze ubu niho abandi bamenye reka gende reka gende genda mwihoze uyu munsi kwikura umwaka ndakese ahubwo bijya tubwira ko kwigari n'ibyo we ntayibi ufise man jewe mani nifise ibihumbi bitanu vrema man tugende hariya yego vrema shitegera tugende da